الهی که شفا پیدا کنی تو، واسه دردات دوا پیدا کنی تو این دنیا که بی وفایی رسمه، رفیق با وفا پیدا کنی تو، عمرن تموم دنیا رو بگردی، مثل من عاشقی پیدا کنی تو، نرو افسانه من ناتمومه، بدون اگه بری کارم تمومه، بهت گفتم بیا دنیای من باش، کنارت حتی مردن آرزومه، شنیدم تو دلت انگار میگفتی که عاشقی کجاست وفا کدومه. این است فانوگراما، خیلی قولای، آسان و حتی فرح بخش. تاریخی موسیقی جهانی اثبات کرده است که برخی از سراینده ها فانوگرامای دیگران را استفاده برده همچون سرودهای خود معرفی کردند. مثلا تاتیانا اوسیچنکو ستاره استرادای روس با این راه یک سرودی را استفاده برده بود. واقعا هم با چنین واسطه میشده است که سراینده باشیم. کاری خیلی آسان. میبخشید. بخندم میخوام به پوچی فردام بخندم. واقعا کاری خیلی آسان و فرح بخش. هستند که فانوگرامای دیگر آدمای خریده میخونن. باور کنید. لیکن من همین کارا نکردم. من گرفتم یک سرودی مثلا کسی دیگر بود، از سر نو با آواز خودم موافق فانوگراما کردم و خوندم. لیکن هستن صنعتکارایی که فانوگرامای تیار خریدند و خوندن. از طرف وزارت فرهنگ با متخصصان سپارش داده شده بود که درباره استفاده فانوگراما قرار مخصوص به حکومت پیشنهاد کرده شود. لایحه قرار خیلی خوب شد که همین قرار برآمد که همین فانوگرامی که خونده نشود. متخصصان ساحه بعد از آموختن همین مسئله، حل و فصل این مسئله، یک لایحه قرار استفاده فانوگراما را به حکومت پیشنهاد نمودند که از طرف حکومت اون تصدیق گردید. این قرار عین زمان سری وقتی است. جمهوری ما دولت ما یگانه دولتی نیست که چنین قرار را قبول کرده باشد. همین گونه قرارها را در ازبکستان، روسیه و دیگر کشورها نیز قبول کردند. شما ببینید که در تمام دولت‌های مترقی فانوگراما به شکل فانوگراما منع کرده شده است. البته حتی در میدان‌های کشاده که کنسرت‌ها در خارج، در اروپا، در آلمان، در شویتزر، من سال 2005 بودم، وقتی که میگذرد در آن صورت هم با شکل زنده هنرنمایی میکنن. یک سخن است که میگه که قلوق ایسان فرق دارد. اگر باران شود قلوق آب میشن، قلوق یعنی قلوق آب میشن، سنگ میستن و اون حافظی که بقوت است سنگ است و آوازی بقوت دارد و در یگان جای و خود زنده است، خود دیگر چیز است، خسکی نیست، یعنی که و مستحکم است و زنده هم میخونن، در جای نباشه در هوای تازه هم میخونن. از 5 مارس سال 2008 قرار حکومت جمهوری تاجیکستان مطابق ماده 17 درباره استفاده فانوگراما قبول گردید که در آن آمده است: یکم، استفاده فانوگرامای مکمل، ثبت موسیقی با آوازش در برنامه‌های هنری سطح دولتی، عمومی جمهوریوی، ولایتی، شهر و ناحیوی، کنسرت و اسپکتاکل‌ها، توی و دیگر معرکه‌ها منع کرده شود. یعنی این چی معنا دارد؟ این معنای آن را دارد که با وقار روی صحنه برآمدن و تعظیم کردن و جست و خیز کردن و زیر لب برابر صدای فانوگراما هنرنمایی کردن از بین می رود. این بار دیگر ثابت می نماید که هنرمندان ما باید رو به صنعت کسبی بیاورند، یعنی با آنهایی که با وکل سر و کار دارند همکاری خود را زیچ کنند و بالای آواز خود کار کردن را فراموش نکنند. چگونه که می کنند می دو و غیره. شاید
чунин намуди фаъолият жанри эстрадаи моро бахусус то як зинае боло бардорад. ман фикр мекунам ки сатҳ боло меравад, ниҳоят боло меравад. Зеро шахсан ман Парвина Юсуфи, Зикриоло, Сироҷиддин Фозилов, Садриддин Нажмиддинов, эти певцы, они боз ҳам маҳбубтар, боз ҳам боло мешавад. барои онҳо машҳур будан муҳим нест, чунки онҳо бе ин ҳам машҳуранд. Ва агар боз ҳам аз номи худ ҳарф бизанам, метавонам бигӯям ки агар ҳама аз рӯи қоида шаваду фонограмма аз байн равад, тағйироти хеле калон ба амал меояд. халқ дар ҳақиқат ҳунарманди асил ва дӯстдоштаашро хубтар хоҳад шинохт. наконец-то народ увидит, кого он любит. он ҳофизе ки ба худааш боварӣ дорад ки оз аҳди зинда хондан баромада метавонад ва албатта хонда метавонад. бас ки дар ҳасрати дил мебинам рӯи туро, бас ки дар ҳасрати ҷон шунидам садоятро, гирифтори ҷудоӣ бо сад алам фитодам, шабу рӯз беқарорӣ, бас ки туро ёд кардам. мо одат кардем ин ки на кори мост, ин ҳаёти мо аст. дар тоҷикистони мо баъд аз солҳои 1985-90 оғоз шуд ҳамин чизе ки мардум ба фонограммахонӣ шурӯъ кардан. маънои фонограмма хондан фиреб кардани мардум аст. ду масъала инҷо арзи вуҷуд дорад. яке ин ки мухлисонро фиреб надиҳанд, дуюм он нафароне ки дар ҷодаи санъат қадам мезананд, кору фаъолият мекунанд, бояд ҳатман санъати асосӣ ва аслии худро ба мардум пешниҳод созанд. фонограмма ҳунармандро танбал мекунад. фонограмма албатта мехонам ҳамон вақте ки дар ягон маърака бошам, хоҳиши бисёр шавад ва бинам ки мусиқӣ навоз надорам, овоз надорам, онро истифода мебарам, барои он ки худам хондагӣ ҳастам. лекин вақте ки овоз дорам, бо ҳамин фонограмма, фақат беовоз ки онҷо навишта шудааст, онро истифода мебарам. имрӯзҳо тақрибан 50-60% сарояндаҳои мо тариқи коркарди компютерӣ тарона эҷод мекунанд, яъне бо кӯмаки компютер. махсусан дар тоҷикистон одамое пайдо шуданд ки умуман аз кӯчаи санъат нагузашта бошадам, санъаткор шуданд, бо санъаткорӣ номӣ шуданд. вақте ки ҳунарманд одат кунад ба фонограмма, ҳамон ҳунарманд зинда сароида наметавонад. ин як. дуюмаш ки масалан садои хубам дошта бошад, фақат дар студио сабту суруд мекунад, зинда хондан инам як тамрин аст. масалан ҳазур шумо мутахассиси кори худ бошед, бояд зинда сароед. барои ҳунарманди касбӣ ин душвор нест. марава ёр мекунамад фарёд. ана ин аз поин, аз сатҳи миёна чунин аст. марава ёр мекунамад фарёд. акнун баландтар. марава ёр мекунамад фарёд. марава ёр марав эй ёро соҳиб Нозимов навиштааст. аз ҷиҳати сабк ва услубаш ба овози ман мувофиқат мекунад. вақте ки кабзон омад ва дар толори консерти борбад бо оркестри зинда, бо хор баромад кард, консерт пурра зинда буд ва 2 соат одамон бисёр ҳаловати калон гирифтанд аз ин консерти зинда. аппаратурае ки дар тоҷикистон буд, ҳамон аппаратура монда будем. пас аз ин хулоса буровардан мумкин аст ки аз дараҷаи сарояндагон ҳам ин вобаста аст додани консертҳои зинда. ба ҳар ҳол ҳунармандои кӯчагию тасодуфӣ дар санъати мо ҳозир хеле бисёр шудагӣ. афсӯс. ҳунармандии овозхонӣ ин касбе нест ки ина касе хоҳад шудан гирад. не, ина худо бояд диҳад. худованди бузург агар надод, зи умр ними нафас бар абас намегирӣ, агар насиб набошад нафас намегирӣ. қариб ки ҳамаи ҷавонои ҳунарманд, қариб ки ҳамаш ба шакли
фонограмма мехонданд. این نادرست است. خیلی وابسته باز به همون هنرمند است که چگونه هنرمند است. اما فکر میکنم که هر کسی که در این راه قدم نهاده است و دوست می‌دارد حتما زنده میخواند. مثلا سیاره قمانزاد، فرزانه خورشید، گروه اقبال. من وقتی پیش در یک کنسرت دیدم که در یک محفل دیدم که حس کردم که منیژه دولتوام اونقدر زنده خوب خونده نمیتواند. خانم کیمیا جوراییوا، خب ملیکا سعیدова، شبنمی سورایو، منیژه دولتова با آسانی میتوانند مثلا به فونوگرام. ما حافظان بسیار خوب داریم. من گفتم میتونم که ما حافظایی داریم که به ملال ما میتوانیم در تمام جهان معرفی نماییم. منیژه دولتова، ذکری الله، سهراب محمود، دلارام، بختیار ابراهیمов، این حافظایی که همه وقت زنده میخوندن و نمیترسن از یگان خیل و اینا حافظای بسیار چی گویم با قوت بر خودشون باوری دارن. البته اونو کجایی که نباشند صنعتکاران تاجیک رو معرفی کرده میتوانند. من میتونم یک کوپلت با این میکروفون خونم، یک کوپلت با این میکروفونی که برام است. اختری من، سیاه چشمان تو دلبری من، چرا دل بردی از بری من؟ چرا چرا چرا؟ اختری من، سیاه چشمان تو دلبری من، چرا دل بردی از بری من؟ چرا چرا چرا؟ گفتی دوستت ندارم، از عشقت بیقرارم، اکنون در قلعش چی دوری از کنارم. اختری من، سیاه چشمان تو دلبری من، چرا دل بردی از بری من؟ چرا چرا چرا؟ چرا؟ بله با این میکروفون. با تو بود بهارم، بی تو شور و زارم، فرصتی ندارم من. با تو بود بهارم، بی تو شور و زارم، فرصتی ندارم من. اختری من، سیاه چشمان تو دلبری من، چرا دل بردی از بری من؟ چرا چرا چرا؟ اختری من، سیاه چشمان تو دلبری من، چرا دل بردی از بری من؟ چرا چرا چرا؟ مشکل است، ولیکن من همون تنال نیست میگن، همون تنال است که به خودم موافق است که من بی ملال خونم، همون رو انتخاب کردم و از اینم بلندتر من در فونوگرام خوندگی هستم. نیم تون بلند خوندگی هستم. اون برای کلیپ ها است. اونجا صفات با دیگر خیلی است، توضیح میکنن. این زنده خوندن است. وقتی که هنرمند درست استراحت نکرده باشد، صدا میفرد، میشنود و یا عصبی شده باشد، این بسیار مشکل خوندن همین وقت بسیار مشکل. شما میدونید برخی از هنرمندان در دوام این سالها از فونوگرام، از کم توجهی مردم بیزار شدند. ذوق مردم به جانب سراینده های کم هنر و صنعی بیشتر است. آن خواننده هایی که فونوگرام را نمیپذیرند کیها باز برای زنده سرایی آماده اند. اما اگر از نگاه تکنیکی بگیریم ما هنوز تیار نیستیم. اونقدر هم تیار نیستیم که یک بار هم زنده همه خونه یا تلویزیون با
میدونید اینقدر چیزایی وای زیاد میشد یعنی که حافظا یا کمبودیاشون بیاد زیاد میشود معلوم میشود که چطور میخوندن لیکن من فکر میکنم که اگر بعد همین قرار بردم آهسته گذشتن گیریم بسیار خوب میشود. بعد قبول این قرار بعضی سراینده ها تبلیغاتی میزنند. برای بعضی سراینده های دیگر چنین وضعیت کمی ناموافق است و در هر صورت وقت نشان میدهد که چی خواهد شد. اما نماینده های وزارت فرهنگ متخصصان ساحه صنعت تخمین میزنند که قبول این قرار در رواج صنعت تاجیک به خصوص ژانر استرادا یک دیگرگونی کلی رو به وجود میآورد. ما نیز امید میبندیم در هر صورت سراینده های ما تصمیم دارند که کنسرت های خود را من بعد غیر فنگرامه به راه مانند یعنی زنده لابلای مخلصان خود برآمد کنند. هنرمندای تصادفی تهدید میکنند که میروند در استودیوها آوازشون کتی کامپیوتر جور میکنن و کامپیوتر و با آواز میتیاد و دروغ میسازن و بعد چی میکنن؟ یعنی آوازی واقعی ندارن. اما هنرمندای اصیلی که ملت ما باید همش پنج شمار هستن دوست میدارد مردم با اونها هیچ تهدید نمیکنن و خدا دادن بزرگن اصیلن. قرار برآمده است و این قرار را اجرا کردن برای ما برای این صنعتکارایی که با فنگرام علاقه سر و کار داریم کار میکنیم درو کردن نمی شود. برای این مهنت کردن در کار کردن در کار البته زنده خوندن برای من فخر است. اکا شریف جورایف اودینا غوشیموف ظفر نوزیموف اینو به میکروفون میخوندن در هوای کشود میخوندن در توی هم در مرکه هم باشد در هوای کشود میخوندن آواز داشتن. حالا آواز اینه چی آوازای امروزی بعضی حافظ من خفه نشوند من میخوام که خفه نشویدون لیکن من میگم بعضیشون همین میدونید به قوه کامپیوتر و آوازی برق و کیم چیز آواز نیست. اون هنرمندانی که حقیقی هستن اونو زنده میخونن و میسراین. هنرمندانی که در استودیو رفته صدای خود رو پخش کرده از کامپیوتر گذرانده مثلا خواننده خوب شده از جهت ثبت کامپیوتری این هم یک کاری نادرست است. استاد ظفر نازیموف مثلا طرفداری که ما زنده خونیم. استاد جربی مرادوف همین خیل. استاد بای محمد نیازوف همه جا با زنده میخونن خودشون. البته استاد مراد بیگ، استاد دولتمند، استاد سعید قل، استاد پرده قاسم، استاد بابا جان عزیزوف که من بسیار اون کسا دوست میدارم. اینا حافظایی هستن که اینا همین صداشون از زنده گوش کرده آدم راحت میکنن. اون هنرمندانی که خود رو هنرمند حساب میکنن البته طرفدار همین چیز میشوند. اون کسانی که نو قدم های اولین در صحنه موندن و خوندن نمیتوانند اونها البته هنرمند حساب نمیشوند. چون که مثلا یگون خواننده نو در استودیو ثبت کردن ترانه‌هایش رو مثلا در کنسرت برآمد کرده باشند بعد میگویند که ستاره‌های تاجیکستان تو ستاره تاجیکستان شدن بسیار مهنت کردن در کار و بسیار کار کردن در کار. یک سال قبل ستاره استрадаи давлати русия дар жанри рок земфира як барномаи хуби консертиро пешкаши мухлисонаш гардонид. барномаи консерти дар зери ҳавои кушод бо садои зинда манзури тамошобинон гардид. одамони зиёде ҷамъ омада буданд аммо як бора ҳангоми консерт абрҳои сиёҳ осмонро фаро гирифтанд ва борон сар кард. земфира хеле ғамгин шуд ва дар чунин ҳолат ба арзи тамоми мухлисонаш расонд. ман боронро хеле дӯст медорам аммо метарсам ки борон ба шумо халал нарасонад. азбаски садо зинда буд яъне фонограмма истифода намешуд. тамоми мухлисонаш майдонро тарк накарданд. дар зери борон истода аз ҳунари ситораи дӯстдоштаашон баҳра бардоштанд. ва умуман бояд қайд кунем ки аз фонограмма дар бисёре аз давлатҳо даст кашиданд. яъне мухлисон намехоҳанд ки мусиқии худро ҳунарманди худро яъне суртҳои дӯстдоштаи худро аз фонограмма бишнаванд ва онҳо мехоҳанд ҳунари аслии ситораи дӯстдоштаи худро бубинанд ва аз ҳунари ӯ баҳра бардоранд. дар тоҷикистон чӣ коргардонҳои консертҳо мегӯянд ки қабл аз таҳияи консертҳо қабл аз тармим сарояндаҳо
фитаҳои худро, дискҳои худро, қурсҳои худро меоранд ва мегӯянд ки овозам хаста аст, яъне баҳонаву шикоятҳо зиёданд ва дар чунин асно албатта консертҳо тариқи фонограмма сурат мегиранд. ин албатта фиреб аст. фиреби маҳз аст, барое ки тамошобин ба хотири овози ин ё он ҳунарманди дӯстдоштааш ба консерт медарояд. вақте ки ин тамошобинро ҳунарманд фиреб мекунад ва тарзи фонограмма мехонад, он лаззати овози ширине ки он зинда мехонад ҳунарманд, онро дар фонограмма дида намешавад. халқ монда шуда барои истироҳат билет харида мехоҳад ки як даромада як залба толор ба консерти хушрӯ тамошо кунаду як истироҳат кунад. ва вақте ки онҷа фонограмма садо метиҳаду ҳофиз дуруға даҳанаша меҷумонаду синхронност камтар гум мешавад ва мутаассифона ина шунавандаю тамошобин тез ҳис мекунад. ва ҳамин фош шудани ҳамин синхронности ҳофиз ки дуруғ мехонаду, яъне даҳанаша меҷумонаду онҷо садои дигар, садои сабт рафта истодааст, ҳамин ба тамошобин камтар сахт мерасад. дар толори ҷумъи гуҷое ки консерти ман гузашт, бисёр ёру рафиқону дӯстони ман буданд ва онҳо медонанд ва ман нахостам, на барои он ки рафиқ ҳастану дӯст ҳастанд, нахостам ки мардуми худро фиреб кунам. аз як ҷиҳат бо чӣ мушкилотҳое дорад зиндасароидан? Масалан, мо метавонем ки фонограммаи -1, яъне ки фақат мусиқӣ сабт кардагӣ ва садо зинда. Як мушкилотҳое ҳаст ки масалан ҳунармандон, мутрибон, яъне барои навохтани мутрибон дар саҳна инам як имконият доштан дар кор, имконияти техникӣ. ноговориҳои техникӣ зиёданд. Масалан, чунин мешавад ки фонограмма дар байни суруд канда мешавад. аз чунин ҳолат баромадан лозим. бо кадом роҳе ки набошад, масалан ман аз чунин ҳолатҳо баромада метавонам. аммо баъзеҳо баробари ба саҳна баромадан сабташон нодуруст пахш мешавад ва аз саҳна берун мераванд. инҳо аллакай сарояндаҳои хайрикасбиянд. дар як консерт ҳунармандои тоҷикистон ҳама ҷамъ буданд, устодои санъат, меҳмонои хориҷа хеле зиёд буданд ва худи президенти мо муҳтарам ҷаноби оли эмомалӣ раҳмон хеста микрофона аз дасти як ҳунарманд гирифтанд ки садо рафта истодааст, яъне ки фош кардан вая. ин барои ман бисёр писанд омад ҳамон вақт. як хабари хуш ва тоза аз банди дуюми қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи истифодаи фонограмма. умуман фонограммаро метавонанд истифода баранд, аммо ин хабари хуш танҳо барои бархе аз сарояндаҳо аст. фонограмма дар мавриди намоишҳои театри кунонида шуда, дар вақти барномаҳое ки дар варзишгоҳҳову майдонҳо сабт мешаванд ва ҳангоми сабти барномаҳое ки дар телевизионҳо дар студия сабт мешаванд роиҷ аст, метавонанд фонограммаро истифода баранд. аммо дар ин ҷо боз як хусусияти дигар аст. ин фонограммаи номукаммал аст, яъне садои мусиқӣ тариқи фонограмма, аммо овози сароянда тариқи дигар хел, яъне бо овози аслии худаш зинда бояд фонограммаро пурра кунад. ба ғайр аз ин дар майдону чорабиниҳои калони фарҳангие ки мегузарад, истифодаи фонограмма аз сабаби он ки мо техникаи хуб надорем, дар баъзе мавридҳо бо иҷозати вазорати фарҳанг иҷозат дода мешавад. ин чизам ҳаст дар ҳамон қарор. ба ғайр аз ин дар сабтҳои телевизионӣ, дар сабтҳои клип, дар сабтҳои дигаре ки санъаткор мехоҳад чизро хунад, албатта фонограмма истифода бурда мешавад. дар ҳозира шароит дар ҳақиқат ҳозир мегӯям ки мо ҳама чиз дорем, ҳама тарафа мо беҳтарин ва ё дорем техникаи хуб дорем, надорем он қадар техникаи хуб ва ба ғайр аз ин мутахассиси хуби овоз надорем. кай вақте намекобем, артура ёбем.
یا اینکه خودبینی یا که اسمت‌الله یا بگیم دو سه نفر همگی به حساب بکنیم. لیکن اگر ما آمادگی در حقیقت زنده برآمد میکردگی باشیم باید از پایان مستحکم کنیم اون چیز رو کنیم. از جهت اسناد تکنیکی ما داریم یا نداریم یا حالا شده است ما звука رژیسور داریم یا نداریم این دیگر مسئله است. با این حکومت با این وزارت فرهنگ البته تکیه کردنش در کار و وای باید متخصصای پیدا کند که در همین ساحه کار کنند آنها رو با تحصیل فرستانند به خارج در خارج کشور تحصیل گرفته звука رژیسور بلند اختصاص برای ما بسیار این ضرور است. از آن جمله اپاراتورای حاضر زمانه که امکانیت داده تواند که در تالارهای کنسرتی ما ثبت خوب بیایند. صدابرداران بهترین یک چند نفر هستند لیکن زیاد نیم. این هم یک هنر، این هم یک چیزی خود داد. چون که صدا برای مردم تو مردم رسیدن تو فهموندن تو دل مردم رساندن این بسیار کاری مشکل است. وقتی که زنده در کنسرت هنرمند میخواند باید که همون کارگردان های آواز باید که جوابداری به خود بگیرند. بسیار کوشش کردم برای خودم یک گروهی تشکیل کنم و این باعث نشده است برای آن که یک موسیقی نوازی که برایم معقول است اون رو اگر که یافتم دیگرش رو یافته نمیتونم. نوازنده نیست باز یک سببی اون که ما رو به فناگرام آوردیم نرسیدن رامشگران است نوازندگان است سبب اساسی فناگرام. کارشناسان بر آن عقیده‌اند که بعد در عمل تطبیق گردیدن این قرار بسا مهم استودیوهای ثبت آواز هیچ زیانی نمیبردارند یعنی بازار آنها سرد نمیگردد. سرآینده ها در برابر زنده سراییدن میتوانند مثل پیشتر به استودیوی آنها رفته صدای خود را ثبت کنند در شکل فناگرامای نامکمل. اما در این اسنا طلبات به مطربان زیاد می شود یعنی نفوذ نوازنده ها بیشتر می گردد. واقعا از روی گفت متخصصان ساحه امروزها در جمهوری کارگردان های صدابردار و دیگر نفرانی که با صدابرداری سر و کار دارند نمی رسند و مطربان نیز اینچنین. در تالار کنسرتی بزرگ یک آوازخوان با یک اسباب با یک گیتار مثلا رزین باوم میگیریم یا که گروه لوبه مثلا با یک گیتار میبراید همون تالار از احساسات از حسیات از سرود از آواز پورا میسازد. وقتی که من از همون کنکورسی که سال 90 گذشت قبول شدم با این گروه با ارکستر استرادی گلشن باور کنید همه زنده می نواختن و همه نوازنده های پروفسیونالی بودن اونجا. از خردی فقط سرودای هندوگی را دوست می داشتم بعد سرودای شادروان مقدس نبی باور کنید تا آباد صبا را خوندم و یک سرودی هندوگی خوندم. कितना मजा आ है हो कितना मजा आ है तेरे नज़ारे चल रहे नरमान निकल रहे हो कितना मजा आ रहा है. خرسند شدم باز یک دسته گل به من تقدیم کردن و گفتند که مرحمت از فردا به کار بیایید. بهترش من درباره آزمون بلاروسیا قصه میکنم. این آزمون برایم نهایت پسند آمده بود. مناسبت و کار آنجا در سطح کسبی است. پول مال آنجا یگان نقش ندارد. با فکرم به من خدا داده است. هنر و مهارتم را نشان دهم. بعدا خواهرم طریق اینترنت یک مقاله فرستاد که آنجا الا پوگاچووا نوشته است که گویا از مهارت و هنر سراینده تاجیک به وجد آمده باشد. چند پس من شخصا تحفه خصوصی الله را قبول کردم.
ҳозир ба хулосаи омада истодаам ки он ҳофизое ки бисёртар фонограммаро истифода мебурданд, бисёртар диққатро барои сайқал додани ҳунари худ, машқҳои овози худ ҳаракат карда истоданд, ба муаллимҳо ба дарсҳо рафта истода, муаллими пулакӣ гирифта истода дарс омӯхта истоданд. сараввал мазарат мехоҳам, асбоб каме ноҷур аст. وطن بر جلال و بشانت قسم، به پاکی رودی روانت قسم، به کوه و به دشت و به دامان تو، به مرغی بلند آشیانت قسم، که جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را به پایت کنم. قسم قسم بنامت قسم وطن 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 بنامت قسم وطن. بسیار برای من معقول است من انسامبل دریا زنده در کنسرت‌هایی که مثلا حاضر وقت‌های آخر زنده برآمد میکنن. تشکر زیاد به سید قل بلالов استاد صنعت که شاگردان خود allakay تیار کردند. بعدی که همین قرار برآمد در بسیار جشنواره ها و کنسرت ها هنرمندان زیاده از چی باشد که سرود نمیخوانند. در صنایع کسبی سرایندگی آن شخصیت هایی که حس میکنند که هنری خوب، لایقتی خوب ندارن، آنها آهسته آهسته از صحنه بیرون میشوند. حافظانی که حالا در استرادای ما هستند و سخت رسیدنی نیستم، لیکن باور کنید من با یک خلاصه اومده بودم که قریب 70% استرادای معاصر تاجیک رو صنعتکاران سنی تشکیل میدادند. андешаҳо, фикрҳо, мулоҳизаҳо атрофи аз бан бардоштани фонограммаи мукаммал барвақт пайдо шуда буд. ҳанӯз вақти таҷлил кардани фестивали суруди сол 2006 таъсисдиҳандагони ин фестивал, намояндагони вазорати фарҳанг ба хулосае омада буданд ки фестивал бояд бо фонограммаи номукаммал таҳия карда шавад. яъне дар фестивал сарояндаҳо танҳо метавонанд мусиқии худро тариқи фонограмма истифода баранду садояшон ба таври зинда, яъне ғайри фонограмма. аммо машқҳо собит кард ки 70% иштирокчиёни фестивали суруди сол 2006 аз уҳдаи ин кор намебароянд. танҳо 30% сарояндагони ин фестивали бонуфуз имкон доштанд, истеъдод доштанд ва умуман тавонистанд ки аз уҳдаи ин масъалаи хеле мушкил бароянд ва дар чунин маврид 70%аш метавонистанд шармзада шаванд. аз ҳамин хотир истифодаи фонограммаи мукаммалро роиҷ дониста аз ин ҳолат баромаданд. чунин буд вазъияти фестивали суруди сол 2006. аммо имсол тасмим доранд ки фестивалро бо садои зиндаи овозхонҳо ва фонограммаи номукаммал гузаронанд. аммо чӣ мешавад касе намедонад. танҳо фестивал инро исбот мекунад. хеле ки медонед имсол фестивали суруди сол 2007 гузаронида истодааст ва он пурра ба таври зинда мегузарад ва такони асосии зинда гузаштани ин фестивал қарори мазкур мебошад. вақте барои суруди сол омодагӣ мегирифтем, мо хоҳиш кардем ки сарояндаҳо фонограмма истифода накунанд. пешниҳод шуд ки оҳанг фонограмма шаваду садои овозхонҳо зинда. аммо ташкил ва пардохти кори соатии навозандаҳо ва мушкилиҳои дигар нагузошт ки фестивал дар шакли дигар гузарад. мо хостем зинда бихонем то мухлисон бубинанд ки барои кадомин ҳунарманд овоз додаанд. рӯзҳои охир буд. вазир ва дигар масъулон омада буданд ва диданд ки дар кадом сатҳ мехонанд. бубинед тақрибан 80% консерт метавонид аз ҳисоби зиндасароӣ вайрон шавад.
ба фикри ман ҳамин суруди сол 2007 ки дар охири моҳи апрел ба нақша гирифта шудааст аз тарафи вазорати фарҳанг, якумин такони калон мешавад ки дар он консерт тамоми намудҳои жанрҳо пурра зинда баромад мекунанд ва фикри ман баъд аз ин консерт бисёр намоишномаҳо, бисёр барномаҳо ба таври зинда мегузарад. тахмин меравад ки Дилором Қурбонова яке аз сарояндаҳои маҳбуби мо нақша дорад то барномаи консерти худро манзури тамошобинон гардонад ва ин барнома охирин барнома дар фаъолияти эҷодии ӯ мешавад. баъди ин барнома Дилором Қурбонова саҳнаро тарк мегӯяд. мо намедонем то кадом андоза ин маълумот дуруст аст, аммо дар ҳар сурат умед мебандем ки Дилором Қурбонова дар қатори дигар ҳунармандони варзидаи мо рӯи саҳна боқӣ мемонад, ҳунарнамоӣ мекунад ва бо овози аслии худ бидуни фонограмма дили мухлисонашро шод мегардонад. ноадолатиҳои барқастгорона аз ҷониби мардум ба чашм намерасад. пешравӣ аз коргардон, навозандаҳо ва аз ҳама хулоса вобаста аст. ҳоло маблағ нақши асосиро мебозад. ин хеле таъсири бад мерасонад. дилат ба кор дигар гароишиш пайдо намекунад. ҳатто маблағ дар ин ҷо ҳунармандонро шод карда наметавонад. ман бо чунин рӯзҳои сахт дучор шудам. Не хотела выходить на сцену. تعداد زیادی هنرمندان مقابل فونوگراماند. عموما در دیگر دولت‌ها به خاطر رواج صنعت خود، به خصوص به خاطر رواج استرادا، هر گونه نمایش‌های تلویزیونی را به راه ماندند که طریق چنین نمایش‌ها هنرمندان با آواز اصلی خود بدون فونوگرام هنرنمایی کرده مهارت خود را صیقل می‌دهند که این به شبهه در رواج و رونق یافتن استرادا مساعدت می‌کند. عموما تخمین می‌رود که یکی از هنرمندان مشهور ما ҳаётой Муминова нақша дорад то як барномаи телевизиониеро матраҳ сохта манзури тамошобинон гардонад ва дар ин намоиш ҳаётой Муминова мехоҳад ҳунармандонеро даъват кунад ки тариқи садои аслии худ бидуни фонограмма маҳорати худро нишон диҳад. мо ҳам умед мебандем ки чунин намоишҳо дар телевизионҳо зиёд мешавад ва эстрадаи мо пеш меравад.